Indah marah
menyosal kita sepanjang ulu di ginjang dunia. Jadi dokon ni Rasulullah si paingot madihita nali maulikon dijago bait tesoro nalima perkara.
sonang sampai sanari leng na sodapon. Tempat sementara kita umat manusia, mudah dapat bawa guna mula kita tu alam baca. Dunia na jogi yon pe tinggal doi bayar. Dunia fana, ulang dilupahon akhirat harani dunia. Mudah dapat bawa guna mula kita tu alam baka. Amal ibadah doma bayana marguna. Hangoluanon ibarat sada perjalanan di dunia on satu kindo maradian. Ingat madongan dunia nada tujuan, dijoloni Tuhan ditanakan di sapaan. Tu dia hangoluan kita parguna harto mina bahati so adong artini. Dunia fana, ulang dilupahon akhirat hari.